Ксенија Шовш, руски јазик, 8 класа, перша година, наставна единка Гавриил Нач, глоса. Добри день, мили школяре. Надавам се, že ste dobre, že ste pozberani pred vašima televizorami i že budete z увагу провадити ту TV годину. Перше вам повем, že jak budeme robiť i co vam potrebne. Znači, potrebna vam čitanka naša, gramatika i zbirka, može biti pri ruki i normalno teka. A jak budeme robiť, budem vas uključovať, postavljati vam pitanja na ktoré vi doma probujete odvitovať, že bi se rozdumovali, zaključovali, a vecka vam ja pomohnem i znači, odvitujem posle toho. Dneška, znači na tej peršej hodini, budeme čitať i analizovať písňu Glosa, ktorú napísal Gavriil Nač. Ona se nahodzi na 60. boku u vaših čitanko. Znači, otvorce 60. bok. Gavriil Nač, písňa Glosa, nahodzi se na 60. boku u čitanki. Jak i vše perše prečitame. Za dňoh mladých dom ja slavil i rusnacoh ljubel svojih. Jim u písňoh ljubov hlašel i ljubeni bulja od njih. Gavriil Kostelnik. Ja vše ciho i vše davel, svoje čustva cepli, ščiri, dok som kediš polni viri, za dňoh mladých dom ja slavel. Od maljučka, bratoh mojih, ja od šerca počitoval, dze mož bulo ja ratoval i rusnacoh ljubel svojih. Na cudze som še nje lašel, hoć nje znam, co veljke mali, aljem svojim bil tkim vali, jim u písňoh ljubov hlašel. Ta i Nješka, bratoh rodnih, zo s jednakim žarom ljubim, pre žadanja dara žebim i ljubeni bulja od njih. Verim, že ste obačeli na počatku tej písni pod naslovom strofu Za dňoh mladých dom ja slavel i rusnacoh ljubel svojih, im u písňoh ljubov hlašel i ljubeni bulja od njih i potpisani Gavriil Kostelnik. Probujte se zdogаднуть. Zo storej písni to ta strofa. Dakle, sprešlo vecej času, ale to bar spoznata písňa i veľo času sme je pošveceli, ta še nazdavam, že ste še zdogадli, že to moja písňa, ktorú sme analizovali ešte u 5. klasi, to je až u 5. klasi. To ti 4 stihi, znači strofa, ktorá má 4 stihi, jak še navoluje, keď má 4 stihi. Verim, že ste še zdogадli, že to Katren. Tot Katren znači pisatelj Gavriil Nač vžal zo písni, moja písňa Gavriila Kostelnika, že bi mu bul, to še volá moto, motivovanost, motiv, koren slovo vam poznati. Mi vše spominali, že ktorý to motiv u písni, a teraz máme moto. Poznejšie potolkujeme, či je rozliki, či nie, medzi tima slovami moto i motiv, ale za teraz, znači, zapamätajte, že moto, to ti znači 4 stihi tu, že to moto. Co moto? Moto, keď da jeden pisatelj vežnje od drugoho pisatelja ljebo stih, ljebo strofu, ljebo rečenje i vecka von o tim piše. Znači, to bi bul moto. Evo, zapišeme moto. Moto. A vi kad možete dodajte sebe, znači, že to stih, strofa,
Abo vyrečenje, ktoré pisatelj vežnje od druhого pisatelja i vecka o tim on piše u svojej písni. Tu máme Katren, ktorý pisatelj dalje rozrabja. I možete zamerkovac, da jaku vjazu, može bu se i obačeli, povedzme, perša strofa, ja vše ciho i vše davel, svoje čustva cepli ščiri, dok som kediš polni viri, za dnjoh mladih dom ja slavel. I vidite tot stih za dnjoh mladih dom ja slavel, nahodziše i u motu jak perši stih. I tak každu pisnju, každu strofu som dumala, kad preanalizujeme, znova drugi stih zo zmota nahodziše u druhej strofi i rusnacoh ljubel svojih. Treci stih zo zmota jimu pisnjoh ljubov hlašel nahodziše u obačeli se trecej strofi. I dalje, štvrti stih i ljubeni bulja od njih nahodziše u štvrtej strofi ostatnji stih. Znači, u troh piše on svojo čustva, svojo stihi, a to zo zmota znači vše ostatnji. Takže, lehko mo zaključiti, že moto ma, to jest tota pisnja, ma teljo strofi, keljo ma moto rozdumajce i povedce sebe nahlas, lebo u dumkoh, teljo ma moto stihi. Naš moto ma 4 stihi i vecka mame 4 strofi. Evo, to možeme tu i zapisati. Znači, tak, u tim, znači, našim slučaju, moto 4 stihi i vecka mame 4 strofi. Preco sme to všetko tak detaljno analizovali, pretože perše sme i rušeli od formi pisnji, pretože naučime u tej lekciji, že jaka to forma pisnji. Zvyčajno analizujeme pisnju, takže analizujeme sodržaj, poruku, ktorú pisatelj nam posila, a teraz sme, evo, jak se obačeli, rušeli od formi, znači od toho vonkašnjoho boku, tehničnoho, znači jaka forma, pretože jeden od ciljov našej tej nastavne jedinki naučiť, že co to glosa. Do teraz sme potolkovali co to moto, pa sme tiž zaključili, že máme keljo stihi u motu, teljo máme vecka strofi, 4 strofi i teraz opačce, že keljo je stihi, preanalizujce i skladi prečitajce i rimu, že bi sme vidjeli jaka to forma pisnji. Znači, forma pisnji. Znači, tak, počitali se vjerojatno skladi. Ja, vše, ciho i vše da vel. I kad bi se bilo htori prevereli išće, može se šljebodno, našli bi se, že tu jest všadzi posem skladi. Dalje, co analizujeme to rima. Opać se, co še u tej pisnji šitsko rimuje, znači htori stihi, htori skladi še rimuju. Teraz preverime, či se dobre zaključili, to je više preverce. Znači, máme tak, rima zastupena, davel, slavel, ščiri, viri, ljebo, mali, kimvali, lašel, hlašel, i to bude všadzi A, B, B, A rima, ktoru navolujeme jaka to fajta rimi, to bude
oblapena, A, oblapena rima. A keď patríme, že ktorý sklady, máme davel, znači 2 sklady, slavel 2, i drugi, keď preveríme isto, počitoval, ratoval, znači všaci po 2 sklady, to bude ženska rima. I keď teraz znova popatríme, že máme všetko tu pravilne, standardne, strofi, číslo stihoh, rima zastupena, zname, že to standardna forma pisnji. I zapišeme. Znači, forma pisnji standardna. Forma pisnji standardna. Keď máme takú standardnú formu pisnji, ktorá počína so zmotom, ktorý še dalej rozrabja vecka u tih strofoh, ktorý šljica, to bude glosa. Znači glosa. U tej pisnji to taki naslov, ali glosa znači jedna standardna forma pisnji. To ti pravila. Znači, že bi mala moto, že bi bila standardna, že bi u njej bilo iste číslo stihoh, skladoh, že bi mala rimu, že bi rima bila zastupena. Znači, to taka pisnja, taka forma pisnji i to, coška nove, co sme teraz naučili, znači, zapametajce volaše glosa. Dalje odredzime, znači vracame še na sodržaj teraz pisnji, fajtu pisnji, knjižovni rod, hej, perše rod, knjižovni rod, verim, že se už šitski porihtani z odvitom, že to lirika, znači knjižovni rod, ljebo žanr, sinonim, to bude lirika, ljebo lirska poezija, ljebo lirska knjižovnost. To všetko termini, sinonimi i termini, ktorí medzi sobu sinonimi, ktorí treba, že by se znali. Dalje odredzime knjižovnu fajtu. Odredzime, znači, knjižovnu fajtu. Teraz musíme dakus rozdumac. Jak odredzujeme to tu knjižovnu fajtu. Ja vam pomohnem, a verim, že i sami se už obačeli. Vari čustva cepli ščiri, pa već vari dalje bratoh počitoval od šerca, pa direktno, otvoreno vari rusnacoh ljubel svojih. Pa već dalje probujte da zvišće najst taki virazi, taki slova. Dalje vari jimu pisnjoh ljubov hlašel, z jednakim žarom ljubim. Znači pisnja, ktorá polna emocijoh, čuvstvoh i mi već ga znamo, že je to lirična pisnja, a jaka fajta tej. Jedino, že tu teraz som obačela, da vi pravci i vi sebe, ja jak beše dovala, te som kladla do odredzenoho pripadku. Ta zažljem napišeme knjižovna i fajta, i vi sebe, vi pravce. Znači, pisnja u ktorej nam vyraženi čustva, lirična pisnja, a poneže to čustva taki, že pisatelj vyražuje ljubov u svojemu narodu, jak sme čitali, ja verim, že šitski se znali poves, že to lirična rodoljubiva pisnja. Zapišeme. Znači, lirična rodoljubiva pisnja ljubi svoj rod, piše o ljubovi ku svojomu narodu,
u počitovanju Rusnacom i s tim bismo potolkovali, znači i ktora to i preco je lirična i rodoljubiva pisnja. Teraz še vracime na to, co sam vam spomla, že moto pa motiv, čito iste, rozdumajce, čito podpolno iste, kad napišeme tak. Moto, motiv, či možeme tak položiť, či zažljem položíme tak. Preco, pretože pravda, že moto služi jak motivacija za to tu pisnju i všadzi ho jest, ale on vše muši buc oprez. A mi máme pisni, gdje máme motiv, hoži nie máme motiv. Což kad se porušuje pisatelja, co ho navodzi, nie muši buc vyraženi jak moto. Znači, bar su bliski, imaju zajedničke, pogotovo vidite korenj moto, motiv, hej, znači to motivisanost, ale normalno, že jest i mali rozliki i nazdavam še, že se rozumeli u čim rozlika. Znači, moto vše stoji pod naslovom na počatku pisnji. Može biti spametace pisnju Havrila, nie Havrila, ali Đuri Paparhaja, Bimbora, Bimbora, i tam sme mali moto prešloho roku, pa daju oreški do našoho dvora i tak dalje. U štrednjej školi tiž budete mas taki džila, gdje bude moto. Išće nam ostalo stilski figuri ponahodzic, probujte sami perše rozpatric prez pisnju, počitac, oznova ruce, znači oči na to ti stihi i probujte najz, že gdje je stilski figuri. Evo, ja nem zapišem. Stilski figuri, ktori se našli, to vjerojatno čustva cepli, dnjoh mladih, pa već povedzme bratoh rodnih, to šitsko budu epiteti. Vi sebe ih možete označiti u čitanki, epiteti, znači povedzme išće raz, čustva cepli, ščiri, dnji mladi, braca rodni i tak dalje. Dobre. A sljedujuća stilska figura, verim, že si ju lehko prepoznali, tam u druhej strofi hvari dze mož bulo ja ratoval, hvari pisatelj ja ratoval. Normalno, lijepo prečitame šitsko, že bi vam bilo jasnejše, hvari od maljučka bratoh mojih ja od šerca počitoval, dze mož bulo ja ratoval i Rusnacoh ljubel svojih. Normalno, že nje duma u bukvalnom smislu na ratovanje, ali u prenješenim smislu, znači na ratovanje, že še borel za Rusnacoh, za ruski narod, za povedzme rusku gimnaziju, jak co sme to nedavno i sluhali u jednim prepodavanju i vjerojatno pisatelj duma znači na toto ratovanje i mi već ga zname, že to ktora stilska figura, jakše vona vola, rozdumajce, to stilska figura metafora. Tak, nazam, že se mogli provaziti, že vam bilo jasne. Ja vam išće jednu sličku tu narisujem. Znači, to dost važne, moto. Naš moto ma teraz 4 stihi. Napišeme, že to Katren. Katren. I každi tot stih dalje še rozrabja. Znači, to bude perša strofa, pavecka druga strofa, dalje, toti treci stih, to bude treća strofa,
i ostal nam išče štvrti stih i štvrta strofa. Može buď vám pomohne tota slička, že by se barže rozumeli toto odnošenje, jaké má moto zos calu písňu, ktorú písateľ Havril Nač napísal. Ešte som vám na počátku nehvarela, že zadatki i taký ešte doplňujúci materijal budu položeni na Google učalni, tak možeme i dalje i kontaktovati i kad máte dajaké pitanja, možete slobodno še pitati, a za teraz by sme zakončili. Do viđenja, vidíme še.